Ja sam Ivan Jevremović, a ovo je zanimljiva istorija. U Nemačkoj 1932. godine na izborima za predsjednika Hitler je ubedljivo poražen od Paula von Hindenburga. Međutim, 39 najvećih nemačkih poslovnih ljudi, između ostalih Siemens, Krupp, Bosch, Thyssen i ostali, potpisali su peticiju Hindenburgu da ipak postavi Hitlera za kancelara, što je on nevoljno i uradio i na taj način doveo fašiste na vlast. Čuveni nemački bankar iz prve polovine 20. veka, baron von Schroeder, obratite pažnju na prezime, pomagao je Hitlera, nadajući se da će ovaj suzbiti komunizam. 30.1.1933. čak je postao i kancelar. Nedelju dana nakon toga izgoreo je Reichstag. Neki istoričari tvrde da je u njegovoj vili, nedaleko od Kelna, iste te 1933. doneta odluka o početku Drugog svetskog rata. Opet malo o Nemačkoj. Veliku podršku Hitler je imao i od američkih finansijskih magnata Forda i Morgana. Ford je od Hitlera za zasluge dobio i veliki krst najvišeg reda nemačkog orla kao dokazani antijevrej. I na kraju malo o moralu. U građanskom ratu, u SAD, od 1861. do 1865. Francuska i Engleska pomagalo su konfederaliste sa juga, a zamislite, ruski car Aleksandar II. Romanov federaliste sa severa. Čudni su putevi gospodnji i principi demokratije. Svako dobro i prijatno.